Maabitha a borithi nĩ matabanĩtie mũngũrũrio-inĩ mũciĩ ũmwe wa itũra rĩa Chelonyo mwena wa Mosop thĩinĩ wa kaunti ya Nandi kũrĩa mahithũkĩtie rita itanyihĩire 1,000 cia njohi mũthemba wa Chang'aa na Busaa ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrugĩrwo kuo mũgarũ na watho. Kũringana na riboti ya maabitha a borithi, aikari itũra rĩu nĩ makoretwo magĩkaya kumana na ũrugi wa njohi ĩno, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ mũndũrũme ũmwe hamwe na ciana ciake arĩa rĩu maikĩtio ngono magĩtanywo kũrũgamio igoti-inĩ mũthenya wa Jumatatũ. Ĩta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na njohi ĩno, mũmbunge wa Nandi Cynthia Munge nĩanĩire kũnyitanĩra na arĩa othe mehereire ũrugi wa njohi ngananie nĩguo mahote kwambĩrĩria biacara ingĩ iria ikũmaguna na ituĩke cia kũgarũra matũra marĩa maikaraga. Boma ya mzee mmoja ambaye anaitwa William Lelei, ambapo tuliweza kupata kangara lita 900 na tukaweza kupata sufuria 37 ambavyo ni vifaa vya kutengenezea hiyo pombe ya Chang'aa, na pia tukaweza kupata mitungi ya kuchemshia hiyo Chang'aa mitungi 5. Kwa hivyo hawa watu tumeweza kumkamata na tumeweza pia kumkamata na familia yake ambao wanashirikiana, na saa hizi wako ndani wakingojea kupelekwa kotini Jumatatu ijayo. Wazee pia wameacha jukumu lao ya kuwa wazee na kusimamia kazi yao kwa boma. Ukienda sehemu mahali wamesema Kimngetket, saa 2 saa 3 unakuta wanaume, na ni wanaume ambao wako na mabibi na watoto. Wameketi tu na hakuna kitu wanafanya. Wanangojea tu waambiwa kwa nyumba fulani pombe imekuwa tayari. Jioni anarudi anataka kukula. Kwa kina mama wote ambao wanawacha hiyo mambo ya pombe, tutawasaidia. Kama kuna watoto wako shule, tutafanya special consideration, tuwasomeshe hao watoto ndio waache kupika hiyo pombe, ile sababu wengine wanasema ati wanapika, wasomeshe watoto. Lakini swali langu ni, ukipika baba ya mtoto mwingine mwenye ako shule akuletee pesa angesomeshea wake, kuna kitu umesaidia kweli? Juu wake amekaa nyumbani, wako aende shule, kuna baraka kweli?